برنامه کارن زور دم باشته مشوان نجا ام برنامه کنو لپیش بری ونه بره ایرو ام بکاره قیسی آنگو مش لپیش بری ون ام ل ملتیه نه و کوزانن قیسی ملتیه تبره فکرن و ام کارن بیشن لترکیه حوجداریا هری زده و مزن لودرت بکار آنین بشوی قیسی چوانن دکیجان دمادات دکیجان بشده درباستن بهفدورا ایرو بینن پیش بری وی کوتی زانن اف کار دمسالیه اولویدره کسین کوجوارن خو جی خو هاتنه نهال ویدره نه آلیکی اف درجه جی جیانا وانه الویدره اون دبینن کنوان هی الویدره کنا دادم بینن جیانا خو الور دوم دکن آلیکی جو خوارن چتکن آلیکی جو نه آماده کاری دکن ویدر کفن سرداره و قیسیا برز دکن امی جنا بچین بوانا بخبتن کلم کن ام هفدورا دست بدکن جبو کارکر دم سالی لورژیانه که زور و گران هیه. اف جی وند بینن جی جیانا وانه. کارکر دکونان داد بینن و خوارنا خوشی لبر کنه خو چه دکن. نزی بیست کارکرین کش جزیره بوتان هاتنه لوه باغچه تایبت یک قیسیه دخبتن. ام جی جبو کار قیسی آمده کاری خودکن و سری دا بریا نایلون دینن قیسی کش داری کتیه دخنه قاسیه. کاری خود کن جنبی ممته نکیت کاری وری جنبن امینه کی تناز بکن توش کدری نوام محمد از زیرا بوتاتی ما و اماتینا و داره بکار بینن و جبو ایشه خواهم هاتینا نبن بله محمد ما امید چه بکن و داره امید از بارم امید حاضری یک بکن نه سج بکو ام خیسیا جسر داره بوشیرن امید چه بکن قفامه عوض چیه دم هاته نو قیسی رزون ارده پیشیاه ما چادر هم چادر خواندانین دیور داوشینین قیسیت که سر داره هم کوم دکین والدین کاسادا کین تکتوره ده اینین جه سرمایه نو وجا قیسی رزون ارده مجبوری دفعه کوم بکین نیگا چادر خواند نه همین نایلون بکشین دنی نه پیشیا نایلونه هنه قیسی مایست کتین ارده هم پیشیا و تمیز دکینه دیوراتر هم نایلونه خواست کشید تمام ام قیسی خود تمیز کن هدی ام دسته بکن قاسه یک والا ام بینن tamam تو قاسه نه امامت قاسه یک والا بینه بیشتر که قاسه والا هات چند حب سال ارده اینه وینجت بینن اما وانا بخن قاسه بیشتر که وقت قاسه نایلون هیه جبر کو قیسی ما دما بکن ارده کریج نبن و نشکنجی آنج نپرچخن ام داوجن سر درشین سر نایلونه نه امامت قاسه جمره آنی بله همه یه رجع ارده ام برهفت کنه وصا یه وصا وانها الارده وصا هنا امی وانا بخناوه ممت تجاره اولتی ملتی بله تجاره اول تجربه چی هاتی بدره ممت خودش بو اما جزیره وطن نو ایش مکتب خلاص بی صحیفه تحتیله جزیره گل گرم بی معنات که امده ایش بکی وجبو حاول همه هاتون مهگوام که شواره نفر چواه کاری که چواه الگورته بوده کاری که زحمت هست چیه؟ زحمت هست شتامو زفتشه ساعته وی گلگن وجبو کاره زحمت هست ادیسا خوشه ورطام هیا هوانن اون همه کرمانجه نه همه کرمانجه معمول زدن زیرا بوتا هاتن كتبون عرضه بنداره ما ناخذ قاسه كي او قيسين كو كتبون عرضه خلاص بنها مهرن نايلون خو بكشنن بمترا امهرن نايلون خو بينن ام بن داره دينن حمو نايلون كنوسا بله ام بكشنن گلاکی گرانه نايلون خوده گرانه نه گلم بکشین
Hinekî ده خورتێک پرداین hinekî گەلان giran nedê mirov dikare bikişîne. Niha me naylûna xwe danî, çadira xwe danî. Em ê derkevin serdarê, ez û Mehmet bi hev re. Mehmet tu keremke pêş ta, ez ê pişta werim. Em ê derkevin serdarê hinekî bi desta weşin lê bi desta wek berê nayê weşandin. Niha makîne hene, bi makîne tê weşandin. Kaz binirim. Em derkezin serdarê ez û Mehmet niha hûn dibînin evdar tijî Qeysiyê ve derê gelek darên wisa jiyêne em jiyekî û baxçeyekî gelekî mezin û nêzî serbîst karker li vir dişuxulin. Em ê van Qeysiyê hinekî bi desta bireşînin, dar bihejînin lê evdar bi desta pir nahêje ji ber ku Qeysî jî şidandîn evdarê ve wê makîneyek were em ê bem tê vagirêdin û bi makîneyê biweşînin. Piştî ku me makîneyê biweşan te me çi bikin Mehmet? Alîkî min jî Mehmet heye li vê derê. Em ê kom bikin, hemiye wexîn kase xwe. Belê. Na em biweşînin. Nan baş. Tamam em da weşînin. Darên zirab em ê weşînî yê mazin mînin makîne re Ez çawa biweşînim wisa? wisa pê nigî çêd bit, pê dest çêd bit. Em bi desta em jî linga çedibin. We. Na alîkî ez alîkî jî Mehmet em diweşînin. Navê Mehmed, paşnava min êyan e. Ez zîro bota hatime. û ez hatime li vir ez zîro bota ne öğrencî bîm. Ez dersxane çûma dersxane û minet vê ez ayla xwe re bibêyîk ji bo qase em hatîne vê derê em Qeysiya kom dikin. Em toplam 21 insan bûn û em hatin li vir beriyan û هفتگی 10 روزه هم هاتنه و جارمون اول هستیم البته و هم 21 انسانین و مشوره چادر خودانیا اودیا خودانیا من مال ده و آشتیا ما خانه دمازاتن هفته سهار امتن سر ایش حتی هفته ایواری ششم راد بین امجیل خواه ایش واد گرین تاشته خواد خوین تن سر ایش خواه چین سر دارا و ده کاره که پر زحمت Ez jî derdim serdarê û Qeysiya ji darê dihejînim. Lê hejandina darê qet hêsan nîne. Qeysiyê vî darê gelekî qewî ne. Em serê darê hêla bûn jêr niha jî ew Qeysiyê ku ketina erdê em li berwan sekirîn me qasaya xwe amade kir ez û Mehmet. Hinek serê darê zehmet bûne wisa. Hinekî dest mesê me êşiyan. Serê darê bi rastî jî weşandin, pêlêkirin gelekî zor bû. Destê te jî hinek neêşiya, tu jî ew nebû. Kêm zêde Zêde deşîne wisa. Niha em ê Qeysiyên ku ketine vê derê em ê bixin qasaya. Em alîkî bixin qasaya. Mehmet, çend qase dertê ji darekî? ده هندار هنه 15 نه هندار هنه 16 حتی 25 جی چد یعنی کم کم دهن یه زیده جی 25 24 و آرده çutude. Qase çend kiloya? Mesela ev qase pazda, biz pazda heye mesela nezi navere pazda? 13 و 15 orası. 13 و pazda. Wisa be darekî da nezi biz qase başe. Xerab nîne yani. باشه هندار هنه زفرندن و گلشی تیوه هنه هندار هنه کمن زیدن
قیسی مش سرداری کته سر نایلونی پشتی کو کس سر نایلونی بدستا مبرهف کر و خسته قاسیا جداره کی نزی 15-20 قاسه درته امج حتی قیسی بدایو به دخبتن براستی دما برهف کرنه دا پشت و دست امروف گلکی دشی ملتینه بلی کنزانن ملتی به قیسی خوب ناو دنگه مجاوده که وی کاری بکن پیشبری و در کن پیشبری و دسته ما چیکار امنه کی باسایی بکن دسته دما امکت ناو بخشه مبنی داره نایلون دانی پشتی که مبنی داره نایلون دانی ام در کتن سری داره مقیسی خو هجان پشتی که مقیسی هجان ام دا کتن جیر مقیسی خو خسته خاصه یا اومدانی علیه کی امن هاجب موتور دکوین نافدارن قیسی و قیسی کود قاسه اندان رادکن و باردکن موتوری اف قاسه قیسی کو از باردکم نزه 20 کیلویه دم امروف هر تنبکه زحمتیاوی گلکیه اف باشه هند بینن گلکی مزنه بدهان دار قیسیه هنه جبوی حتی دم سالا قیسی بدایو به لیورکار ناقده سحر امرابین هاتیم اتاشته خواهر دیوراتر هاتیم سر داره هم نت سر داره ما چادر خواهکشان بنه داره ما بود که دم قیسی بکنم بلا نبگیره جیب تمیز بدونه ما چادر خواهکشان چه دمه ما چادر خواهکشان همچون سر داره مدار هیجان قیسی کتی عرده ما همی چادر کم کن چه دمه ما چادر کم کن ما والا کر کاسه خواهده ما کاسه خواه دیوراتن مکر تکاتوره ده ما تکاتوره کشان نوا آلانه آیا خستن اسلیمه ده بله ما قیسی کو خستبو قاسا سرداره در خستبو داوشاند بو جیره نا ما آنی لید بشک دا دمک دا در باس بو جسر مخست قاسایه ما آنی ودره لی پشتی کو ما خست قاسای آنی دوی دمه دا چه بو هیا کو هم هاتن ودمه یعنی چی دوه؟ دمه ما کر کاسا ده ما راست آنی ما کر اسلیمه ده ما کر اسلیمه ده روزگه ما اسلیمه ده ولی حال خواستان خوش بی دیگه هم آنی ما آنی برطاوه 3 روزا جانا دو چه دو سه چه حتی مهده خواه بده حتی گورا زهابینیا و گورا برطاوه او دیبینیا گورا روشه هوایی یعنی گورا روشه هوایی و دیگه دم 3 روزا تمام بیم ام تینی و داره کیم پاتیک ها اینو هوله ام سیسکه آشد گری یه مزان و یه کچک جداد گینه شبده عالی که و یه تیج بی یه خرابی هم واشی آرمیش کن دیوراتر هم دیساد بین اسلیمه ده روزگه نینه اسلیمه ده دیورا هم دانی برطافه روزگه ده روزا او چید مینه برطافه یعنی گیجی گلکی اوسا جداره جه که بینه دینه چه که نینه یعنی گلکی جرا دم در باس و دم دخوازه وقت لازمه وقت لازمه دم امروز دور و تماشه که مرود به خس سرداره دگری تینی چه دکی کار دادینی برتاوه کار داد قدر
گرای زفه سر داره بینه بخه اسلیمه ده به تکتوره بارگه دانه بر تاوه بله پاتیکا چکه به شهری زحمت پاتیکه یا زحمت دارو او دینه دارو کم کردنه evjib destê mirov sed dizelik xezebe debîş دسته مود به دبیش و زف پشتا موجی تیشین ne her tim wisa de Bele. tewandê dimînî aynen dima mirov xwe tewîne pişta mirov deşê ev dendik çi dibin dendika hûn çi dikin اوشی واشی دانه بر تاوه اوشی سه چهار روزات مینه بر تاوه شما این بینه نوه هنه همی آون دان بر تاوه دیبرا واش aynı şekilde دفروشن واش تفروشن تجارة فلانه او همی yani vedere fîre pir kêm e wisa be mirov her tişt kare bikarbîne her tişt di اما çetê firota تشتهی دانه بر تاوه او گوره خواه مهده خواه دیگه او هنگه ده فروشتن و دن تجارة ji mirov ji bo ku em her çekin li wir av jî ye Mehmet av jî balam kişan و او em destê xwe dixin avine di destên niha دست دبه دبیش دبیش شویه. دست خواهدشین ji bo ku rehettir çekin وای چه دمین دست دبیش بد مون نکاره چه aa mesela her ro ev kar wisa didome ne wisa hûn şevexê radibin heya êvarê ev kar dibe اف کاره sibê dîsa şiyar dibin dîsa eyn Dîsa tişte eyn. yani vê derê mirov dikare bije heyvekî heman kar heye her ro aynı kar tê kirin وای دمه هم نگاه سعیده دهاتن هنگه اپ پاتیک نبین چون که هنگه 3 روز 4 روز مود ما هیویا اسلیمه جبره دمه روزن اول ام هاتین هفتیگه ام ساده تالا دبیم ما دارا جد کر ما کمت کر ما تانی با دارا ام وجه نهو هنه اول ما چونه دارا هنه الوی داره نه ام ولی li vê derê niha hûn Peki. çend kesin نو وده ده 11 11. انسانن وده جی 9 انسان کن ام toplamda biz 21 insan. belê rastî jî karekî zehmet e yani کار خوش است که بینی ولی کومه ده کردن صحبت حیات hûn hevdû jî godar dikin bi hevdû re çê dikin li cem hevdû ne kesên hevdû nas dikin wî alî re dema mirov fikre bi rastî jî baş e ew jî xweş e lê belê dema mirov bi kar bi fikre bigîştî karekî têra xwe giran e Di vê beşê de jî em qeysî hod digirin bi desta dendikê navê derdixin. Li vir ciwan li hev kom dibin û bi hev re dikevin nav xebatê. Qeysê ku baş be li aliyekî kom dibe yê ku pir baş nîm be jî diçe aliyekê din. Ez jî çê dikim lê ji ber debîşa wî zêde ye destê mirov gelekî qirêj dibe. به بریا اسلیم پیشیا به ما سه چهار روزا مهن دیخسی بی اسلیمه ده مایه اسلیمه ده دیخستن چه دمه مایه خستن مدانه برتاوه ام دو سه روزا ماه هفگیا ویشه ماه هفگیا اش برتاوه بو چه به مهده خواه بدته چه دمه زهابین مهده خواه داگه معانی امهاتین پاتیکا ما سیخته و نوه داشه دیخست رو این بینی نه Berem derbasî beşa xwe ya dayî bûn na hêdiyê me biçin qeysê ku me serê sibê heta niha çêkir em ê raxînin ji ber ku ziwa bibin wisa niha em ê biçin tu bas bike em ê çi bikin tiştekî çawa bikin em ê qasev ala bikin an jî tiştekî din bikin بله ما zaten آنی بی مگریبین اسلیمه ده نوه جا همش اسلیمه درخینن belê و راز بکین belê هم راز کین دانین بر تاوه zaten سه روزه مینه بر تاوه erê چه دمه ما بر تاوه هوا دید ما پاتیک چک کرن erê me hemiya çêkir hemû پیش beşê پاتی çêkir پیش پاتی کرد zaten مو سه روز دیجی دانه بر تاوه هم بینین اوه هنه همه آون
Evindeki John zua bu ne? Evindeki şilin. Ave hani hep patike ve ne hatina çekirin. Ave hani patike son aşamaya dana. Zaten ave hani piştivet sidemiz tam zat bin. Nele vay hani raş dibin. Amarat kina ki kase khada tamam. O da froş. Bıkadı. Nam biçin rakın nasıl? Bale. Böyle nam biçin. Ye siske oteda amen o rakına. Magazin bin islimede amen o. Din barto. Em biçin. Em çima vana zatinin berko. Bu galek daviş ova derece bu ne kadar sadece mu am vaad girin. Jiber de bir şey nasıl bu kan pakış biminin. Bale. Belena emi madde bibin. Emi çen kasaya birin deyin bavjin ve de birjin ser naylone ve meras kın. Am meras ki kelle bu lev da qanos ber tobe koymuş nabet و خرا nabet. Pişti bit kadar. Pişti kadar. Tamam. Em sabah heldin. Tu amade. Buldum. Em qeysiya ji bo ziwa ve yek bi yek ser naylonê radixin û datînin bertavê. Di vî beşê de divê qeysî li ser hev nêraxistin ji bo ku baş ziwa bibe. Piştî ku me qeysî xwe ji hev kir, amade kir ve carê jî me naylon danî qadekî zêde mezin heye li vê derê. Dû qadeta me qeysî xwe yek bi yek bar kir bi qasaya, me li wê derê xweşik belav kir. Hem qeysiyên ku hatibûn îstimê hem jî qeysiyên ku hêj çit bên xave me wana yek bi yek danî ji ber ku ziwa bibin. Qeysî li vê derê dema ji darê jê dibe cardin naçe naşên ciyekî beşi ziwa dikin, heşik dikin û hêja dişênin me jî van gava pêkanî û me bidawî. Li vir karekî zor û giran heye, heta demsal biqede karker dixebitin. Karkerên li vir dixebitin piştî karê wan xelas dibe, berê xwe didin deverekedin. Temaşevan nece birastî dema ku hûn temaşe bikin û nejî bînin ku birastî jî kesên ku li vê derê dixebitin ji ber neçarî li vê derê ne. Ev baxçeyên ku em îro têda xebitin karkerên vê derê cizîrê hatibûn, nêzê 21 kes li vir dixebitin. Hem jin li vê derê, keçik li vê derê ne, hem jî ciwan, dîsa jî zarok jî li vê derê hebûn. Me bi hevdûra kar kir, wê jî dît me ji hewl dir ku em vî karê bînin pêşberî wê. Birastî jî karekî giran bû, dema hûn temaşek lê bibînin, heya bernameyek din, dema xweş be.